Nā kua oti ia te rima te kautau e tūana hei kai whakaari, ringa tohu kaituhi anō hoki. Kua oti ia te whakaari ake ia Friar Lawrence ki te whare whakaari London Globe i te tau 2001 mo te whakaari Romeo and Juliet. Kua whakanuia ia ki te tohu tāpui mo ana mahi mo te ao Māori, te ao kiriata me te ao whakaari anō hoki. Anea muri wai hei. He tua hangata, he tohunga, he karani pāpā anō hoki. Well, of course, I'm proud. I'm proud because of my whānau. Nō te rangi nei whakawhiwhia ai e rāwiri paratene te tohu tāpui. Oh, no. Mō ngā tini mahi I oti aia, I roto I te ao whakaari, kiriata me te ao Māori. Home again, ain't gonna need this house no longer. Hello, Humpty. I'm also proud of being that I've been part of ngā tamatoa. He toa mo te reo Māori. The most essential thing that we're trying to achieve is to make the public aware that the Maori language is not dead. Kia puru a koe ki te whakapuru tōnu, whakapuru tōnu. I hāpai ake ia I te kaupapa o te Petihana reo Māori, he rima te koutou ki muri. Pērā I ngā kaumātua o mua I para te huarahi mō te ao taiohi. Don Solomon mā, Mirata Mita mā. So kiau kei tērā rea ngā aia me itai atu. Engari, nā mihi ki aia te poi no otara, no te hekutu. Iced ink. He pūkenga, he tautohito ki ngā mahi whakaari. Kua ua atu te rima te koutou ia e tū ana ki runga a tāmira. Nāna hoki te kiripuaki o paka I whakatīnana I te kiriata Whale Rider. Was just watching. She was using a taiaha. I hurihari ia I te taho o te tira whakaari o te Globe Theatre. Mai rana nā puta noi I te ao e whakaari ana I te mahi o Hakipera he tino aroha ki a ia. Māori and Pacifica, we dominate. We really do. You know, big stars like Cliff and Rachel and so many of us, you know, and I'm proud to be part of that. And I'd like to thank all of the crew that worked on this. Aha koa ana whakatutukitanga maha, koa ana mokopuna tonu te tino. My father used to say to me, and he used to say this in Māori, and he said, Pairawa I te ora. Life's good. And I say that every day. Muri wai hei, te karere.